Talofa lava Samoa malo le soifo maua malo le langi mantafi le neivanga o le afiafi ina ua afatonu le Jula e lima ia ile tautua foi male unanga alau moana TV polo BLU TV ia mane tātou porkalame fai o le nei aso TAUTAI ia e maa ASIATA ina ua sabadvali atuale vai o le wanti wati ala ititi ale afa o le lima ia ili taimia mantou ini usila nei falta lofa ofo lofa ma fa malo atu ia te o Samoa ia ele nei vai taimi o le afiafi ia por nei foi vai nga o le afiafi mantou wa o le ufa solo ia ina nga i fole lai lona tau fiafi malona no foanga mau io ona ia to e avea io le la ua mama tu mantou ni usile nei ia ile nga mauolonga ia o lo mruia lava oe ele tau singa lo tātou matai sili le langi po fea le atu laulau fe foi ia le vai panoa o fea le atunu o le lalolangi ia o le tafor kelope o lo e maua mai ai le tātou porkalame ia masila saanga whalupe o le taiao o lau maimonga maloa fua ai lau ua maua i le anga le leo le tātou tāpa au sili le langi e ai le taritonunga ia o lo lango tutusa i tā ua i le anga le leo le tātou tua ioi o lo manuia mea uma le aise mea o wha apipoleina i oe le se vaenga fo ile le tau fa fefe ma fa malu mai pe o se au pongi sa ia ai wila fo i pe afa pe o po ia fa manu yo fanga lo soifua ia i ngase ai lililo ia ngase pepesi o le soifuanga nei ia le taritonunga o lo o maua ma mau le to vai o le olanga fa tua i le tua wa o yo lo tatou mataisili o yo lo tatou malua papa o ia fo yo lo tatou tarita ia i taimi o mawhatianga ai whatalo whātu o a mai o e le nei fiafi o a mai a tiunga ma piunga o le nei aso ioe ia e le taritorunga te manatu o le upatau patitini e peo le tala iau moenga a manaia ia musa fo i fonga a le sanga lala ma fo i sea ia ua o lea ua fulialo va o manu ia e furifao va o mala ona o leanga le leo lo tātou matai sili le langi talofa Samoa to e whaafelo iatu ia i rungo le tātou proklame pe au mangaru le ea me se fo penga o famatalanga tautua fa au pea le tātou BLU TV
ia ma le tautai ai mo le fo le faamalo ma le gaga faafetaitele ia i tausala o le matou auaunaga le tausala ia pea ia faapea foʻi le tuafine ia Gloria ia ma le latou porokalame matagofie o le BLU TV talanoa faasoa ai foʻi ia le gatau taleni ia o faamuniaga o le tomai ia auā nei o tatou tagata anuu totogo ae malama i totonu ao te ronei e maisi foʻi o atunuu i fafo ia po i latou foʻi ia le ua taʻua i le faatofalaʻiga faasamoa o lupe fofoi vao ese ia faapea foi la o e faafoga mai ae o iai se taleni o iai foʻi se faamuniaga le atua o le mea alofa le atua so o lava se faiva ia o iā te oe aua neʻi nonotia faalaulu o taemanu tavae ia faamuniaga le atua ia ae mafona e omiomi mai faailoa mai e fiafia le aumaikaʻi ia e faasoa le taleni e faatalanoaina o i luga o la porokalame ia le gata i lea sosoo ai ma le tatou porokalame o le health talanoa ana makoukama i o e fomaʻi ua ulei lopo o feoko iai lau kama fomaʻi lea ona reso ngoro vai akua io o lai reporti mai ka maloa e ai no fanga o fa yer kui pui pui o le ka kere fia vai akua wa e sau male mai ka ile o tauta ya malola va fo io e longo fia fo ila to ile nganga lofa e tu le fo mua io e tu le to to mua a wale unga ingo i ka ko ya i le tulanga pepesio fa mai ro yai atalo fatu la mo folo fatu ASIATA ia mai se foi feo yo le tala le ia manatu le asua fatu li o to mamalu mo to pa ia u talanga ta ia ele se va vena te pulu mafuina e pe upo le turu no atu fatini to sala ia ele tala le ata to se lo ia tu lango le tanto proclame ona ele tanto malo ia o se malo o manatu ia e au mai na ia fa manino nisi o vaenga e mai se lava lo tanto no nofo ai ni usila nei ia oe ma le tulafono io o le asoringi o le aka kukala ngoi me tau tulafono ai maisi o vaenga fo i o le mala malama malo silfia maisi a tatou ia tunu i ni usila nei io a fa pe o lo wika i malo le malo io o ele sile pasiero maro le malo o kaso di ma karkalo ia io ia pe io so e pasiero maro ka vale lalo lo fa malama ai io karo kongi e lo di mama ia a matulanga uma o le naite no fo ma e fa ngaule malie pe o fa ane nefu pe o pesier kama ko ambo fu ile a fa ane nefu me u ia te loa mai al proclame el tautai ia ele fiafilni ia o fa manino ni se o vaenga ia i lau no fo sila fia sa mo me se fo le no fo fa lo sa tu ia ma ai tatou tele yola ma fa afilo ile tatou malo fa lo ngia i lungo tatou proclame le tautai ia fa talo fa te o tole o mafuta mai o ngalo foi le tatou ai o inga masani ia por tatou au ngani masani le tautai ia e mo proclame like love and share o omi le share e tango fa so tatou proclame inga ia maua foi le si foi fa sa ka me ki ma ko sa va le si foi ma ko ia lu le kapasala ina ia manino mala malama au fala au wa o le faingo fior so ifuanga nei o lo manino malo mala malama io pe ia o kala kusi au ne o tatou o la utango tango pe o stangata e porva io ia pe foi lo soifua o se soifua o se o tota tulo io e feta ina i pe au mauma io e kongi aku o kongi mai io le na lo le leia le tausi to fine a taisi sile ia la poskolo o le kusi le o kire ka uaku ke foi lo manga le ngong singa ma le manga ia ma atalo fatu se o tina matua ia lea kapisi dai mafuta mai lo e Nelson io ele pito ai lalo o si o tatou atunu o Nelson e le se case wo ia talking about cases ia e uma to e fala wi lola umalo fiku se furu fiku o kai ka viola ka veve ole amor family no ia pe a fo i mai ia le tatou fala wi lola tasi o ngalo a mai al tatou fala wi lola o la umalo mo no ngol proclame ole a se e mai le sa ia ole se songa ile li malo le malo e o ia fo yo se satini sinia ele matanga ruenga e o ia fo i ole so upu ale matanga ruenga o leo ma tangata tu motu le Pasifika ia mangisi au kulanga kekeli ia o malo fo yo le tanga loa Tumanuvao
ia tulauna fo'i lona pola e auā fo'i ia le fio Samoa ia o le tolo mea le tō masanga ia e taina le fo'i ia te o matavui ia fio fo'i le aloli ia ngaru mle mana ia malu ia sali upuru ia o to o lava fo'i o le vaimaunga ia le sunga ia Siki Ah-Shew ia po o le tangaloa Tumanuvao Siki Ah-Shew o ke manga ia le suafa leo ke fia ia langa pe o le tangaloa le ana tau lona taua ia mar kangaloa mua le koa I kangaloa uma sa le moteli sa la fai uyo lea la tato me mua le foi la lo longo me akaringa o ere ma kuskusi la no ngai me ai lo se tato por kala me nganu le fai atu a talo fati atu to fato ina fisolai ma lo ma fata mai ngata ile o liva se yuli papali I talo fa lava mati le pule giora mo uto uma ngata ile o luanga po ma to telo tato ngol por kalami ngar ka ko me ia kulava se siaki pe amari Pacific 40 ia mar tato talo fa voucher a foi mai ia fatasi mai le ofisa nei ia le songa le malo au wale fa manino ai mai si ei ia wo fa long dai ngo fa long ngo sa ngi fa no ei ia wo kausa wa o le afa kanga ia fanga ora ko fa long ai si sa pele malo se fa mangingo e wo fa kanga ma fe wa ile wo ia mafanga pele we'll be right back. For Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala olo. Ona fa ngale fa tau I olo e au nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fo tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo for voucher. O mo ele a posição se o fine. So se para lo fa ngo fie. A me se le fer wa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tamao re ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Fa tai talo for voucher. Siki talo for voucher. O le whaamama a venga le nei ma le Pacific Easy, mo au tupe whaamumoli sa moa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni mato account, o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga I le nei au nanga fo. Bala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. For Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala olo. Ona fa ngale fa tau I olo e au nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fo tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo for voucher. O mo ele a posição se o fine. So se para lo fa ngo fie. A me se le fer wa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tamao re ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Fa tai talo for voucher. Siki talo for voucher. Ia toi whawhelo e atu sa moa I lau whita whaafonga me se fwoi o lau sila mai moa le nevanga o le awhiawhi. O le taipo le watia mātou lea ua toi luas furu minuti o na tale o le itu lai ono. Fia lava le loto le nganga ia ma fa moe e fa ilo atu le mamalu lau tele ai le fa lau loa ia ma fa filo ila malo fa talo fa tua sunga fa fenga ma fa tua le mafuta mai America a Pastor Mo ia and Sharon au mo mangi fainga malo lava le soifo mo malo le pale malo fo mafuta mai
Anyways, ele to tau Sufina le avamua. Pe to tau faala ia le maa o Sofia. Pe to tau wa ufanga ina fo ile niu o umona tantu langa ipa ia o le sunga ile malu o le malo. Ia afalangi ona nafa tau lima. Malu o le malo ia wa fo ile pale feanga iai. Ma le pui puinga o matou nei New Zealand. Ia ka ki o konga Amerika ma Australia ma Samoa. Ia faitau te o na itu te tele. Ia o le tama tau Niniva ma punia lava. Tulo na fo ia le malai i sale upolu lang kasi le tai au faitau lia o le atunu. Tai au nei sale upolu. Ia me se foi le fio ia o le kolomea ko masanga le o fia fa lupe yo na tulanga la o lunga le fio ia Samoa. Ia ai ne foi le fio o le oloa. Ia ai o le tama na te toloina le male lenga ai au mai va pipi ma io ma tanu ma fili ai foi vai to ela. Ia wa foi le fio ngaru male mana ia mai se foi o te o matavu i ma malu ia sale upolu. Ai fai foi o te tala noa i lona i tu tau Tumanuvao. Ia wale swafa o tiu fa matala o ai foi. Ia lenga ile tupu tama ita e tausiele fio nga ia Tumanuvao. Ia wa kiri kupu ila wa lenga o le tanga loa susu pe ala fala fatuna. Fa fero ia tu. Ia lo sunga le manu i lunga o proklame o le TAUTAI. TAUTAI e o fai vale nei aso. Tai mo fai e lo fio nga po la to fa fo ia seta. Ia mo mona fa tal fa tu la to fa pe fo ia tato wale si fa sa lau o le BLU TV nei tu la le fiafi fa filet sa mo la fa fa anga. So o lava se tafala nei atu nuu fa pere nei kilo pelo e mo mene nei fa sa langa nei tu la le fiafi. Fa tal fa tu fa ta va ma lo le se fo maua ma lo le se fo nuia. Ia ma lo fo ta wata. Ia tau fai fio fo ta ileanga le e uia e rua mi karo mava ia langa o meu camera ke mingi pe wa mai ma ua fa ku fa kas ia e se ale pokure karo mo mai le le se melo te ia ai wata so tuli mava fata e pei o le fono fa na fanua ia a ua ta filo ai fo i le ava tuli e pei o le tala ia sa ruanga el moto le mali to vi ia langa le o le tua e ui le pisi ia male onga le tau ngā ruenga. Ma le tele o le tūlanga sai tia ona o le nei taimi le leus kakai o kangaka. Ia o leo ke vai aku. E whaafuhi ngāri rau kau le ari so. E pei ngā kākala ngore va so ke ngei no tau tala no tangata fo ile le wa fa amatua le soifo. A le o kau ke ngei wa saupe wa ila kiki wa ke makua mai ke. Ia, mas le fia fo ia siata. So se kai mia kakalo ia matua fo ia botu asina sino le atu. Ia, fa fia ngai tau langi fo. Ia ka kalo fo le ia fa mo ia ia lom fa na ora nei tinu. Fo fio sala la wai. Le ala ke manguia ila manguia nga. E dei no la ya hoi. Ai fa tai mo fa ia pe ka fa. O ke la vea la ke mire o ele fa manguia fa mai. Ia e alo fa tu fo ia ila to fa man to mo fin. O yo le. Ia, au so tanga la mo de tele. Ai na tu o se lua lo sa ile aso nei male fionga. Ile minista o leo ma fare pui ia iso tato atunu i Samoa le fionga ia fawalo le fau Harry Schuster peitai ia o to longo mai ia o fius ko inga kau fa umale la to wa ina mata uputa ala tala noina o ruk fo era foi la mata nonga vasfo ona ele ona male la ina le tu langa o finga palo tala titi le uputa pena nei peitai ia na sau no mai ia e fatili foi mo le vasfo melale o fia le anga ke le foi si uta penanga leo te tāpena i mō lausunga, ai mai si. E iai le tala lea ua tau pēsia solo. Ka kia ia le COVID ka ke muri mea iai. Ai o le tau lau manu, ia le tūlanga fo i le mata upu ale nei ua levana mō whālo mai. Pē whaatanga, pē le whaatanga ina fo. Ona tau aveina, ia la au malosi vai ane ar whafonga Samoa. Now, Samoa, poi lili ale ngana le nei taimi o le fa nga upu fai ngofie e fai ngofie ina mo moli le savadi o le ata fa nga le upu fana o le anginga pe ia o kau fa akanga fa mai sia wori ia o kau ngi fa mai o lo kau fa longo fa tanga na to fe wai malo ma fanga kan we sulu ia kafa e ngo fa kwa le ia e pe ia e sela fa longo i pasia ai ma fai ona e sauno ua whaakanga e ali o ia tātou leo ona tau wheo ai ma nei whana i au tawha vai ana i suila palapa. Ia, whaftai mo lewa no, whaftai mo whafsili. O le vaenga le nā le tātou te tanonga le ne fiafi. I wha manino nisi o vaenga mo le sila fi o le tātou tanu.
nisi o fuafuanga fou o le matanga luenga e ala mai le fiunga le ni komsina mai lātou o lātou whaurulu i le matanga luenga leo. O le tari whaingofi. Ua uma o na tala noa ina e tono le matanga luenga, ua tasi fo le finingalo le fiunga le komsina whaapea le lautele o i lātou o lo whaia whiwhininga le matanga luenga leo. O le ale whaupenga ina. Le matanga luenga leo i la o malosi. Mana tua Samoa. O le vaenga le tona whaamanina masila fia tātou tunu. E leo whaatanga ina po le ale whaupenga ina le matanga luenga leo i la o malosi i taimi uma. O le wingo le whaamatalanga ia ke usu mai lau sifiri kai au. Sulu lau whana tu lau fo sa whaingo fie o na ialu le i aunga luenga masani. E le tupu le vaenga. Ai to tonu lava ia o taavale o lo whaonga ina le matanga luenga. O lo ua iei la au malosi. O lo ua iei la au malosi. E tupu ane ni pēwhea. Po o se whaalawe whaafua seifo. Ai whaingo fie o na tango lima ina matanga luenga. Ilo whaapea tādia, easy access. So e tupu lor whaafita auli o tala whaataitai wala au mai loi o i sale longa la o tupu whaafita auli. A pakoi kongo ka vale. A mai fanga. Ona whaileo siaki masani. Ia ona tu ula leo lunga o lo vespo le ofu le te whai. Ia mai alona ngā. O umale vaenga fu le leo le wala au mai whaaraulawe. Ai koe kuri mamau lisi. Koe e moe o le ofisa. E kausu e merwhanga. O lo i te tonu o ta wale na tanga luenga. Ai o le ale feo wai ma leo bo ta o so matu whawhina na tanga luenga. I teimi o ngā ruenga masani. Se ia vangana. Wamana mia. Ona whaonga ina mai lea mai te tonu o ta wale. Lono wingo le upule tau whaamanino i. Leanga o lea e le o kilia le venga o le whaamatalanga lea. O whaatanga ea leo o na whioa i mawhana. Lono winga. A whaikau ke kali le i. O lai ave i ta avale. O lai to tonu o ta avale. A o le vaenga le musua i ai le komesina manisio i nā tau au whai whiriwhiringa. Matangata lau tele. O le whaau penga inga o le tangata. O le tangata, ie. Le pe ia wa e skadia nga fo sira fia ma Amerika. Amerika. Ko inga le mawhainga mingo i mengi leo le papaku mai o fa. Okay, e mawhai ona e sau noa. Na iai se vaenga fo ile le pe i tau fisilingi ai le mamaru lau tele o le atunu uni o lanto fina ngalo. Wai ai fisili mea kia. O bumoni ale whafonga le tunu ai fisili mai. O le aso o manantu iai pe uke ioi po kere ai. O la utala. Okay ioi. Mani na. O te ta umani no atua. E iai fo i lava umafuanga. Fa maruru fo le whafonga samo. O au ia, a whai au te iloa, e le ai ma se mea e alai fuanga o fefe. Ina ne i whao ngā whaasese mai le, yang e paua ke waruaru ingi leo whaale o le lengi tūlanga e latu a whai unga whai. Ai na whai se whaatala noanga o le tūlanga, a le a fwoi se whaenga o li li whai mamanu le tunu. Whaatai, mana tua le tāhua fwoi ona neia tunu ua tātou no whai mau ile to te lor tātou tunu. E lafo a ia le avanoa i le tunu. Moni whaamatalanga ni manatu fo i ma whai ona au mai. E whausia ai le whai uma whai. O le whiawhi lane nei, pe ona tātara noa ai. O le au ngāna tātou tatananga ne whiawhi. E iai se taimi, sau se taimi ona watu leo le tātou numero le emaili. E lafo manatu mai ai le tātou atunu. Whaali mai lo na ngona malo whina ngalo. E winga a pe whaatatau fo i. I fuwhanga ni tanga lunga leo whai. Mana tua ASIATA mal whaafanga tātou tino. E ese re tahu o le vaenga lea walanga i le mawhano so ona whai anu tanga luenga a leo se whai unga. E au noa male tāpai le ngata o tangata lau tele. Ia o ila tau e wha urulu i ai isi o matanga luenga le malo. A o le kāpeneta fo i tamata i pāle mia ma ila tau o wa ia le tātou malo. Lona winga la, i le peo le mea fo le mga alo komisinga e whai loa. E te tau o na ave le avanoa. Ma ave fo i le tele o fuwhanga le matanga luenga. Ia sila to to ai le mamano le tu. Le ima se mea whaanga inga. Pe fo ila ma whaanga na lo me le whiawhine nei. E whaai loa le tātou tunu. O vaenga ia. Le u whai le matanga luenga. Ina ia le whaupenga ina ai le matanga luenga i le la au malosi. Ai whaupenga ina nisi o vaenga le lei.
awa tau singo le fi le mu. Ma le puipuia o le saunga le mu ele ngata tu tonu lava ia na tanga lunga ia mato. A o le tunu lo tele. Whaafitai. Lino winga la le winga lo saunanga. O lea ua iai ia le vaenga fo ile le e sui ai le tu ainga mafau ma le manatu lea. E awane ia ai tatele i me ila fala wiloa ia le tulanga lea. Na o to e te tau tu lava i le vai liu lea lau sunga le manu le malo. Lata mai nei lava pe afai po le lua masina taruai. E na so o lava incident tau leo ma va leo ma lo tele le tunu. Lea fo ia ile la quote mai le tasi. E ia ile incident le na tupu mai la lo i Hamilton. Po se vai panoa la talata. Le na pull over ia le leo. Ia le kanga na lumba le sitaban. Le wadi nga kuli mai le leo. Ai oso mai fafole sia li vai ane fa fanga le leo. Le i maliu. Ai so la le tamale to tuli mai la ia pe na maua le i nga ruafia. O le o te tau mafau le tu fo ile tuai o le apa le leo anga ile fanga wa o kero fo ile fanga ai longa o ke ua ila loa e o vai ane fa fo te lo por pito i tu o le a se la ngona fa ale tangata fainga luenga lau sunga me se fo malu lau tele e iso tou fina ngalo fo ile le mo pe o te tau wala nga te tau wona fa o penga o tou mo le tou saunga le mo mana tua e le mawhawhano whai se whamtalanga fo i la nonga o isi. O lo lawa ia la nonga na wa. E se fo i le maanga o ave e tau ave le whanga. Ai tele fo i whaafi tau li o na tutupu wai. O le wingo le whamtalanga fo le dia lawa ia o te sila, o te tilo, i le saunga le mua lo watunu. Walanga i le skanga ka vea klo solo no ma whanga whewhiroa. E lo se tūlanga le nai tauna i la tunu nei. Mana tua, e te tau na e soifua sa loto. E te tau na e soifua i le iso popole fu i le polo fefe. O vaenga na. Pela o vaenga na, wai, o le si le vaenga o le tau o tatananga le fefine nei. Wa uma o na whai manatu ma mai ia langona o fo i o uso, ma tua whahafine na mitanga luenga, o whafofoi. Mai tangata lau tele. Lea wa lei o na whai unga lea. Ia o le upamoni aia. O wiloa e whai si whainga tāha ngā duenga. E dangerous le ngā duenga. Ai sa o fia leoa. E lau lunga e te olo mana o fole sosani lo tunu. O le vaenga na taun tir fia tātou tunu. So se uso lava ma se tu fine fia a vea ma li ma tamai ta ileo leo. Wala tau sila fia. Risk po whaafi tauli o vaenga le leifoi. O le ngaduenga. Ai lei o le taimi e joini le ngaduenga. Pe o vaenga tāui. E se kai mea ke whewhea i lau ngaduenga. O la whawhisiri a lea, wa o mana e fwoi le vaenga lea wa e se taimi o le tae hao pe e ke ala e kai pe iu langongo i se o mako ure kau viri mai. Pe ire kai mea kau le o na iu mana. E mawhaina e se taimi whapena. I lo walangona na o ASIATA. A le e se kai mea langonga i whapenga. O whaale yango lo le whainga ngalunga. I get too complacent se whaafengo fi. E ar taimi te langona i fwile le taimi. O le pumoni fwi samo. Mo ke koe fia fo i o mako wahinga. Malie. Mātou te fia fo i fo i o mātou ainga lo whaatari mai. E ila le langona la, a ile langona fo i le tau e sina popole ngala titi. O na iai lea o le taimi ngalua e lo mawhawhau. Whaile mele le pui ai oi. Ina i e toi fo i o warsanga le mua oi. O lo wainga, a le tunu lo tele. I re lau kalanga whapei umolau sunga leo i e whawhonga mai. O kei loa e o se file mua ne e tunu i usina i o le tūlanga te tele ui o lea. Lea tau, o lea wai tā ua whaenga, lea ua le tango au iai ia, lea ua le tango au i le whaonga ina o le lau malo si po whana. A o lea ua tango au i tūlanga ia, mo le si itia ina o le tūlanga a o le pui nga malo tere le tunu. Whaftai, tolu whaenga tā ua, tolu sir fia tātou tunu. Mana tua ia o se whamtalanga pupu ASIATA. O aso umai o i pe a mata i ngaduenga pe whainga duenga iuso matua whaafino ni tanga duenga. E iai whaalawelawe e le tala nomu se tasi tup. E whalauna i ta ua whaalawelawe i whaakura ka vale. Ai sa umale whanga. Si sila fo whaalawelawe la so suma lima o mati. Lua fe suma iwa i Christchurch. La o malosi ma o mausoi fua.
Sa ia o mai le lua felua sefulu. Le ana tangata waleina se tasi o uso fo tanga luinga ia Mad Hunt. O ina lea ua tala noa ai le fionga a le komisina fa apele lau telu la tolo wa ina tanga luinga. Fa ini suinga le ele fa apele kupulo. Fangalo. E ila vaenga tolu ta ua le wa mai ina tanga luinga temi nei. O le vaenga mua. O le fa opopoina lea ma le fa ane leia lea. O tole ninga i to tono ni tanga luenga. I le taimire nei o le ala fa opopoisia so e fa i tono o tole ninga nei. E fai e la nisi o tole ninga fa atino vo i. E lava ta pena i uso matua fa fine. E fai i le taimi fitaia e fa o le fa fose. O le a fa opopoina taimi o tole ninga ia. A o tole ninga foi nei. Ia, mor sila fia tato tenu. So o se leo a po se tasi o fuina le tole ninga nei. Ua iei le anga waa. O iei le poto, o iei fo le tomai. Whaonga ina la au malosi. Wow. Peitai, o lea ato e whao popo, whaaluaina. Ia nisi vaenga o le tole ninga. Ina ia whaalele ia atili le tomai. Whaalele ia atili fo ia whai unga whai. I le teime te tupo i whawhita au lila. Lona lua, o le a whao popoina pe o le a maua fo i le avanoa. E mawhai ona iai nisi ua uma ona hawa o hina. I le poto whapito. Mana tua iere vaenga fu le tau o le AOS, o le Arm Offender Squad in New Zealand. Le vaenga fu ile oi over na uli, Ja, kawa me pese squad. SWAT team. Mana tua la. O le vaenga lea. A tupu whaavalavi. Ona wala au lea. Na o mai lea. E ile te mea whaisi koe la kiki ai ona o traffic, ma mea whapena. Pei tai o le suinga fōu lea lai ai. O lea o le a wha popo ni se uso matua wha fine e po mako fo. I tole ninga wha pitoa ia. E le kau wala ui o le keimianga. A le ala avela po mai. Avela po i te miuma. O lona winga. A wha pene o le tātou vaenga le ko lima. Sakara whakakai. O le ai niso i le ato umana una o uine le poto wha pitoa lea. I tu tonu le to lima lea. Kupu malor whaablawe. Ia. Bingo i loa. O lisi vaenga. O ila tau leo lo ia i tai whau fu i whao ngai leo. Talk handler. Talk handler sa. Mana tu ila tau ia. Nga o ia ma le tau. Nga o ia ma le maile. Tu lo lo untu ma le Ele taimile nei. I le fufanga fau leo la awhai le mtanga luenga. O le a iai whai ma le tangata wa uma o na iai to le ninga whaapitoa ia ma le tomai whaapitoa. O le ala tau lua. O lo na winga. O le ale ko asidi si so le postu finele malanta i whau. A la iai ma le tangata uma ona o ina i le tomai whaapitoa lea. Ia, lati tō lua. O ranga luna tō. O le a whaapopo ina nisio i la tau i le tomai whaapitoa. O le wha lau i loa lea ma le wha manino ma le tau manimitanga luenga. Ia no whanga le mātou tale whata i ta. A wala au mai nge o le manakau mo. E li whawhi kauri la kupu i o. O le telefoni le mitanga luenga leo. O le iei wha maunga. O le kangaka. I le whale lea. O i le lātou tēne nofo. Ai le o taimi umai ato o toa ai. Pei tai o le swing of folia. E le intel, o le intelligence, le la iai. E le kaimere a rua kāwari. Wa mako i loa le lei. E to fia tanga telefale. O le ainga le e iai ni la au malos. E iai ni so i la tau o ni kengi. E le i o le tāwa lei o. Wa i loa uma me? Wa i loa uma. Whai e mar whai unga u i le valia. Wow. O le a se vaenga i te tauna fo i e le whawhitau. O no wingo, o vaenga pito sirina na taua. O le a whapopoina le a whai o leo i tomai whapito. O le a whapopoina i a tole ninga. Mo le lautele o le matanga luenga. Ia, mai o le a whapopoina fo i la tau ma le maanga whapito. Ina ia mātou i loa i vaenga ia i meo lo tupo i whawhitau ria mātou tile i o ai. Wow, no winga la i se isi fa upunga a fa pengera le o saule le kor. O o fali. Mani. O sala o le ko ke anga ku o fali. Bo ko lo mar profile kanga kale wa. Ele ngata profile kanga kale. Oi ai ngale au ka fa. Maua ko mai ngale au ta. O fe sefi. O sefi mo le lautili. No na winga. Okay, man tu ale ste mi al sir fir tatu tunu. E ele la ngona vo ile le wala ngai to tire tatu tunu wala mai.
Se ngā kua kare pelo marwhani. E iai whai unga I mawhai una whai. Ai le i o le tūlanga. Pui ai. E re ngā koha ule. Nge ki wala kare pia kua whai. Ale whaasanga mai sifuru watu lofu. Isa mumara whaafunga. I o ngā rea. O ila le la sa wai la whawhisiri. Le la whaatoi la whawhisiri. O lea ua vai atu o matua mana. Ia mamata ngofia tūlanga o le si itia o le tomai. O le malosi. Ai... O le fisilia e saupe lo loto. Wa telefo leo wa feilo ai e ima ko feilo inga le e foi mak feilo inga fa le. Ai o le winga la tal. O le decision making an leo. E isi fai unga leo fai so la tala mong ya o ke le fa pe te fai atono. O le makua le ka dia lo mafofau. Le wo fa kusa o le matua le talia lo mafofau. E ili si taimi nga mawaila o tike le leo. Aru ke laku ke aru le loku. Tala mo ia fai aku fusi ua. Te mau fai siri po rua tonto sanga taru wai. E te ilo lo whano noanga na iai. O te ilo foi le whapea. Ai kusol melenga mo ia u kusa ua utilei le mori. Foi lea lang mori. O te whaina ngā tusi mea kakare tike ko kiki anga ma whaingo ka ko akuri ai. Ia ai o vai tu foi le tangata. Ia ele tangata o le palangi. Ia nga whai mea ngō waru are lau ta vale ui o ka uru fier ki a poro lo ke le loko. Ai o lo mafufau le whapea. O te li loe le whapea whitati whai. There's so many people out there lai go through le yellow light nga o lai drink drive. Ia o kangaka fo lai most wanted o lai iai. Ia ai ngō whapea u fo lele kirikiro mai o lai kake wango whea koi. O kau ras o kau koi le loko. Ai nga whaiara lau tikere. O te whaiatu e whapea la wai risi si sao mare tūla whono peitai. O te iloa mo o mauti noa. E iai la tau whaato whala inga fo lele. Mana tua whaftai ASIATA. E iai le matanga luenga po le vaenga whaapitua le tau le IPCA. O le Independent Police Code of Conduct Authority. O ila tau ia. O ani vaenga ua le au sia le unanga le matanga luenga. O a vea mawhai tionga le atunu. E mawhai una whai vaenga lea. O le tala whatai tai fo ila a tātou nei se ngā luenga po atunu tanga luenga i lo whale a e sau male la o malosi ia o na whana leo ele leo e maliu peke re maliu fo e re whape umalo o makanga luenga leo longo whangofo no o le vaenga lea la tau te su e ina le lei nga sa o le mafua anga la inga whanga siata O se koe su e a ioi e su an metanga luenga o le sina vaenga e tau nisi le fia tātou atunu e feo lolo foi susu e whafonga le susu e tono mitanga luenga. E su e len mitanga luenga. Na iai se isi maenga na whaatino inen mitanga luenga. E fo ia re whawhita uli. Ai le I whaongaina. Na iai se isi maenga mitanga o na whaongaina mitanga luenga. Ai le I au sia le melang manga. E le I wiki. O la se isi maenga whai e le whaongaina la o maros. Po o le mea o le la o marosi o le lasi a lea ua uma tau mo whai ngana tanga luenga. O vaenga I whapea. E whai lusu sa ngana tanga luenga. Pelo inani e sa ure vaenga lea. O leo pule o se susana e titira ticket. E tira tilo ngana tanga luenga. E iai isi vaenga sori ngā tūla whono I lunga la wala. I le kua se whango ia ki oi. Pe ke anu le lokua yanga e laku ngeiso o sisi oki. O ngau e kolosi mori. E tira tilo ngana tanga luenga la vaenga lea. E wha mua sa male muisi. Mana tua tu la fono whai mai. A e la kor mori lang moti. A ilo lai se whenga e ku. A ilo kam fore vea ku se la papa la le vai. No la o kere I se fe pe ku. O kere I se fe pe tu. Ai o ui le fa tai fa mane no ngore va. O la ofisiri le o te mana o te sa o toi lau sunga maru. O te lo fo lau sunga le whenga I ma le as a Pacific liaison sa le maru le tanga luenga. E whaironga lango di I kou makanga luenga I le asau sila. O e ia lo u loko ngau ki kau roa e whaisi whaironga lango ke do isi leo. O e mwhaina o le asau. Ia, mana tua o le tutonu lawi o tanga luenga le whatanga ina I le vaenga. Ia, o le tūlanga fo I le matanga luenga la e ia code pa values o le matanga luenga. Po vaenga e tai lima ina I le matanga luenga whenga ngā luenga. Ia o kiro vai ue na vaenga e tono matanga luenga. O ui e la ngā luenga po le ale lanu.
Po le hafo i le ka le si e sa wai, po le arko ngā kangaka. Mana tua i ei tonu mtanga luenga i le vaenga le e tau unga tasi mtanga luenga ma le fionga le tua. Fai le skangaka ni menga ke mga e fai mai le skangaka i ki oi. O te lo va aila iai, and the police values, o lo iai vaenga ne? Ele aila sa tiro fo ile le vaenga le fa pe fa lunga lang. O te lo ai to te le ni so tato tunu o le fa me se fa lunga lang. O la fo tuanga tato tunu. O e si la fio tu. Li poki. Mana tuola ia te taula tato tunu. Nge ke o fa pe la ngol le ele foi ele malo foi le tu la fonu. Mana tua. So se si la vai te tono nei tunu we au fi ai ma leo. E kari e kula fongo se on fa tino nga. O la fo tuanga fo tato tunu. O tato tino fo. E o foi la tato por kala mene ne fiafi. Mana tua o le o mai lava no. safety@police.govt.nz ave ye lo fai kiong ave ye yo langona e winga va nga le fai mtanga lunga le fionga komsina ma le lautelo mtanga lunga o le aso fina nga lui va nga ia o e mali ai e ye se va nga e mfeon e fau tu ma in mtanga lunga on ave le in mtanga o la solusu ma lua o ma sina nei e fa nga tai nai alo fau tong o ka ko fa ka le solusu lua Vabbè, o le si voi la vainga. O le vainga lo tatalo in le fiafine nei. E iei le taimi. E a mai ai e whakaika. There's a trial period for le fai. O inga foi. Koe ave risi fau kionga, ave risi fau tuanga, ave e nisi vainga e whaale lei ele o nanga mtanga nonga. So, o le vainga fo le natu whaftai i le whingol komsina ma le lau tele. O lau a mai kongu i tātou watunu e baku batu manatu wai. Ina ia fai e se fai unga lei. Ma lo fa tai. O la fa fsilia tu i lo le show tu te ta o te tono mtanga luenga. O lo tau ma fa se upu foi le ai bu kaulo ma fa le upu le pe te fa pulu vanga i le va o a inga ma le mtanga luenga. O le ale fa fika ulingu me la kasi o fe ngai nei ma le mtanga luenga mai o tanto a inga Pasifika ka kiara le malo kero Pasifika. A inga sa mo o le ale tele o le vala au ma le faafita uli ma le soritula fono o lo ma tele ma le lifa ia ile au sa mo tai i la lava titi le i te mina te tono mtanga lunga ia e ni e le kasi faafika uli o le ava malosi o lo fa tupu la ia pe le fa ngai no lava malosi e tatu tunu ia o lava malosi o le kele fo i o ave si vai nga fo ile la ve ai ave ka avari o nga ono oile masawanga tono ainga sawanga tono ainga le tasirina o faafita o lo tupu te minei o lo limtanga lunga o alo mafana telavo alo mafana telavo pe o isi vai nga mana tu ala vi tono mtanga lunga e ono vai nga ta o tono mtanga lunga ta o le o leo lo tenina sawivala drivers of demand in mtanga lunga ia o le lau ma o yo le ava malos o ainga talavo ia o vaenga fo ia le ka pule nga ia la ko wharinga tu la fono organized crime and drugs ia no o mai la ia le mal vaenga la le o le mai o le mafo fa mental health ia malisi vaenga road policing o ngwa mana tuala o kikia ala ka o se fa faingo fi bo o mai ka ko ngui vai ngor so nga tu la fono ia a pe vai nga sa wanga ia inga ava malosi no wala wala o le si vai nga na i le melo te no foi u ma tonu ma to matanga nga mana i uso lo ma to fenga lo mani so tu fa fini le o foi por kala me foi ka pui mai ka ko mai le o ia vai nga unga lai sengi ka o fie o ASIATA mo do waro le so lai sengi mo ile sala vang fa pena o le vanga la na o le ma to pito la au pe ne tau ku se pe o se so upu fo le tangata Pasifika e man tanga lu ngalo le ma lo fa tai te ro foi ayo mai mo mai ia le ka kamo yo pu fai van basta mo le tolo fa ele ngalo e te au mo ni mau panga mali ele so to fa unga foi le o lai seni
O le la savali le 5,000 i New Zealand le fatoa maua le lena. Kasi ringai ka ngaru fa soisa. A o le kai inga tike ringa. Ui o lea. A o tai la ta se mai la ni tūlanga. Fitu cases. Ele aso le nei. O lo mai taurina le alu lunga o le fai numera. Ia o te lofo o le pitola au le fai ngā malo. O le alfa fita uli le fea ngai ma le tau matanga luenga ma o lo o tele atua i le vili a kua ingai i tūlanga o le solina o le lockdown level 3. E mwhana e sau noe a whawhautuanga fo le maro le tunu. E mo mono whawtai tato tunu. O lo whawhunga mene whiawhi. O no le tele o wala au ia le e maua e mākou ia. I lo tangata o tato tunu. Ia o tala whatai tai. Ia o cafes. Po whala inga fo. Ia ma vaenga le se le kofi. Ia waka o iei le ma sa mo iei. Ia no le vaenga fo o tapuni nen mātou. O vaenga ia no tele wala o mai. Ele ngata i lātou o lo ona whala ina nei e lo o sta ia ai inga o lo iei. O isi alau whaaku lau i whafo. Ai mana tua, sa le vaenga. Wow. Ia, o le si vaenga ia o lungo matawhanga. O le si vaenga na lungo matawhanga. O lo o tele lātou o lo whiwai. Se masko whiwai im whiawhia. Ane nisi o vaenga. O le vaenga fo lo te whiwhaftai i sunga whawhianga inga mo lātou whale tua mai lātou fo lo whaulo le kālesia. O lo solonga le mea kuma. E tele na mātou wili ma siaki nisi o whawhianga inga. Ai whawhaftai le lātou lango. Le ngi loko whai o le whai sun me whapinga. Ai peila vo vaenga i o whale ainga. O paka ta alo. I malama kāwhanga. O ngā le ke le wala au. O ina fo le o lo whai mātou ngalunga te minei. O lo initial mātou grupu le o lo o whiwa i fo i. Ma vai lau whanong ka fo i e kau sosangi fo i mantua. O lo i sala. Ka kau ka i o sala i lo o awei tangata te minei. Pia vai ngai tolu nā o lo whatiri nere wala au te minei. Ma lo whaatai. O te loa le seo whaafisiri le tau wala juru COVID. Ia ai no mafau pe whaafisiri atu pea ia a pele ai. Ia te manatura whai atu lava o te lol pitola au o le tau matanga luenga. Wa te lol whai ngā malo. Te sinta ia male sunga ia plumfio. Ia nga o le lau mai ia matulanga i whai unga. Ai vili atu tangata fo le wa soli le tula fono. E leo mai le vaenga nga e su mai o tau. O e se tūlanga o le vaenga le whawhinga tai lo ta dia ina le te minei. O le whaakanga o le waka e le makawhanga. Ai whaasanga o lo. E mawhaina mai si whaamanga ta whaalawa i te luinga ua uno ka amino i makawhanga. O te mana o whaamo i e lau tana lau whaatu o le moni. No te e tai au i makawhanga. E paklen ma o le whaasolo tu i Koko Pei. O ke vai e kunga. E tui tia le o tūlanga me se tūlanga o tātou i se lockdown. O le ale le tiro sila a tau sunga i malo wa o tau wale enforce al tūla whono. A o kilo ngai mo wala tō wa ai le tūlanga le nei ai. E tai le ai se nga male mawhai inga whape nai to tonu o wharesa me se e kare siol o whai tonu hor. Pa ole mea ia sau whai lau papo, lua mika mai lesi papo, ma whai a tau mask. Ai se au whawhinga tā i sau e nan tatatala li tūlea mo. O ki lo le vaenga lea. O ki le lopo lea le whai unga tamai tai palmia ma le e le ila sau whamtalanga le vaenga. Pau ale vaenga le whai anu tanga luenga i ale le whai mātou te whai te minei. O le awa oina, whautua ina, le tātou utinu. I vaenga ia. E o whai me tāwhanga. E le oku whauinga fo. O le ai onu tanga luenga me tāwhanga. Bava ai po oi a inga le ai wai telo a inga ia o le o mai pe kai ko fa kai ko lima fa mautino o fai ala ko mask a fai le o fai o fautanga fa tato tunu wala nga ini so tato atunu na wala o mai I pakakalo ia le no ia matanga luenga o fautanga a fa ki sila ko o sefi wala un kanga luenga o fai unga la fai o vai nga nei ia ele sa mato fa mtanga telefone le ai o no te mai te pa mia mai la to fo to mai fa pitoa se fu malolo ina fe le vainga o matunga luenga la vai o le mako ki o inga I o tatu tangata fo I o sita ia pa wal met faftai o lo met fakanga I si vainga fo mo tatu tunu lau tel ma lo faftai o no le tatai mi manatu e ni si vainga te a finanga lo lau sunga malo e o te lo fo le fa vanga ia so tofi taitas ia pe a mo mai so wa no ai tulanga fa lau tele no le tatai mi ia sa no pe ni si vainga
te fia whalau tele whamole. Nei whaftai ASIATA paule vaenga whaptoa o I taua o le tātou vaenga leo leo. Tātou pēn tātou ni whapin nei. Samoa whamole mana o mia lawa sosoni. E mana o mia whailo manatu po so fina ngano. E vaenga pēn tātou tala noa i le whiawhine nei. Whapopoina o tole ni ngā alim tamata o ngā luenga. Whapopoina I la tō o iele to mai whapitoa I ngā lua I aso whaisoo. Ia, ma le malama fo le vaenga o tupu I whana vela vei taimi e o nitanga luenga o lau whautuanga. Ia, mai lau feedback. Mai o langon, pei ar kako whainga pāloka no, vai vai. Safety at police.govt.nz sa mo whamole mana mi lau susan. Ei. Ma lo whaftai lau fisi mulu mulu. Makau ke fomu ko nginga nga se kai mira ka mai le asa ko sila sila o ke ongo punga I kongo fua ke aku pu ko mo o pu e ku sa mo le sile fo tuanga ASIATA fai o I loa e tianga va ani tanga lunga o ya la o le nga le ke ko fa ka la fo ngalo pu mo ya ai wai pa vola no fa ka vola pa vola me asar sila ai nei tu la mo la tolo fa tai lo to fa ASIATA fa pe fo I tato ala leo ni tula fiafi mo le vano fa arua mai fo I e fai masu o mtanga luenga e fa I lo ai ni sio vaenga taua ma ni sio swinga le lei a wale alo anu lumba o sango le mu le ngate tono mtanga luenga tatu no mo le fo la fa fa isa mo la fa fa anga ne fiafi o la talo a fa we se o la ona ia fa mangala ona e poto la verta tai ia se natu ala ne fiafi ia fa mo anga le tu tasi tatu mo tatu ai fei la vai fo ya sai mo fina ngalo le tu sai fo sam ia fa tele ia mana tu fo evel nei lao mani no mo le to ile nga fa tele fa ia lo leo ma fonga tau mo moli o le pulenga na man tu fo I BLU TV ia me se fo o le top ta ia ma ASIATA fa leo to ile nga fa tai ma nga me e te lo la utala e ese le mi mita o lo talo ai o ka va ia ni alo mani tama fa na o Samoa ai tonginga mai tonginga le la ngor ko nginga wa le va foi ngo ka mo io anga le va ve kangor mai ka ile lo lima io wa le va kosi aku pai lo fata mtu langa uma ai io le ia fa tai o le ua dole fa le TAUTAI wa tala mata so ole upenga le nei so le TAUTAI e tu sai foi o le tomai o le sosia ia ina ia mafai ona lau silafia amu ia for ka ko o lo o maua va no nei e o tauinai io e to ma tauinai ia ma pula fia ai le tele o vaenga tau tu la fon e walanga e ko kelela to mo le e mai mo o le pumongia e luongi o la to finga ngano le o nanga a pe a fai kai ka ASIATA kai ka se le le ia mo kar foi le ma vivi le ai ka fai vo ticker kai ka ia e la ka mai sa pangire me o ilo ka fa ko fa inga o le ka ma fa ai yo le sanga yane ai yo le tai sa feu o ma fa o Sofia mo nga luanga ia marupu ia fo ilo soifua lau le lei ia maruti a fa o lo tatu mo tai siri le lang ia manatu ia la ma waro no ia so tofia ia fiafi ia e ke sumai ia walanga uma e kai minga ma fa ke o ke e nga ruanga se usu io e tai minga ma o fo ia o fa kula ia se emo e lang ka vale so savani fo ide ai io ona il patri nga o io ia manatu e tau ia fa mo ai manuel to tali wo to no fo ta to e fa fo ile vai so nga fo nei ia ai fa so fo ia mo nei tai mila sungan marol malo ia Kena Samoa tato mai se fai tato marolo a fo Tau tua mare au nanga mo tau Samoa service station nei tona mai ma tau te tuina lo ta vale ma le tele unisio ma tau au nanga se Ale ngata foi le ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale ma tau te sapala ya foi suau mo lo ta vale a fai foi vai pa olosa a wala te poli
ma to te sapala ia pui e a mono ta vale molo no posila fia mua ta pela ta vale pe out lua ta pela telefoni ta me utu ina ta vale ma le vaenga mulu mana tua fo e matua i fasa ina lo ta mafta pa ai no fuanga fa pe Samoa. Ore mota mo Samoa. Ma te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Toi fa fera ya tu sa mo i lau sila fa funga me se fo yo lau fi ta fa ngolongo le vanga o le fi ina ua luas furu minuti lusu mo minuti wa te ne le tu la e ono le tau tuamla unanga lau BLU TV ia ma le tau ya ma ASIATA ile ne vanga o le fi ma lo no sai ma lo le pale fa talo fa se uso e assignment pira sa no fa io ua pasi le kai mio ka ua io e ma fainga e leo ia ai ke leo a yo ma fa Virginia Nielsen Bell ia va pe foi la ia tali melei ia mai se le songa le matua fa to ma sanga pauna ka ke longa ka ma fainga ru le leo ke mingi ma songa ya fata tamati ia le lua ma le songa ya alofa io alofa toi lolo au ayo ka ko ru kau iki ia ai or sunga ya Simon Peter sa uma le afionga le lipule ia fui mono matena nai really ia le ai fa wa per kulanga na o le fatu ai ngatosi tabo ya rona se uso le mafuta mai nai me le pone Australia ia me se foi o le to fine a Doreen si ufanga ma uto uma ia tau eu me se foi o ngasolonga me se foi o le la to asinga mai io e fatalo fatu foi ia se mai a vauliko le mafuta mai ina le mai to sivi ia wa foi le tau le fala mala a purpur se to fanga e talo foi fa unga le tua me se foi ona fa malo longa lo soifu ia ina ia va ve ona to fa foi lo malosi ya me se foi o to wolo ia i to fena liu fala lo fatele atu mo to le nevanga o le afiafi Mary Peters malo lava e la sunga to ina elder zole VPM ministry me se foi to fena ia lia tu ia i matai linga malo lava to tele o to tato por kala mele nevanga la fiafi Murphy tatu vasa ia malo lava le mafuta mai le tato borokalame ia o le afionga na ia Tumanuvao po o le fitalinga ia whaai fonga. Siki Ah-Shew io ese ae vaai kasi leo e ke vaai alo runga le wala ka mo whaiwhaingi au live foi lele runga le wala io ngai vai la ia whaakusa wa o e tikero io ese foi le tamali ia o le foi alo le atunu ia po le foi tula le atunu ia i tūlanga o lana au nanga ia mara to tele lava ia io se uso ia papalo ila tau o lo le blue team men in blue io le ilo le au kilangi we fi moki mai ia ila tau o lo ngalu lue puno wai o folo la tau o la mo saunga le mu se tanto o tuno ia le fangalo ina foi ia le satini sinia ia le sunga le matua al fartua masanga fata fanene io ma lo lava foi ia vi ele li le matati a foi wa usia ia le sila me la ngo fifia i malo le malo me se sunga ia Tumanuvao Siki o io sa kingi ka icon io e ongi leo la foi e le ongi leo kuskus ticket ka ko leo malo la tunu ina ya lo foi mitam fana o la tunu la tu swaf le io la to o lo to tonu le leadership io o lo i to tonu o whaurulunga o lea matata ma lea matata ia i to tonu lava o le matanga ruenga o ia i loa ai lea manga ia io ke manga kuarka la le siko inga ngawhai kia o le sili o leo langa le nei o lea mana ia ai sili atu ona tāua le talia lo na mana ia o le mana ia fo fataro fatuai ia o liva se yuri pali ma le tau maftanga ngata i lea le to fina Naomi io kasi lea leo ke longe
e uma o vengo ila tau yo te iloa io iloa tau tai ai anga va ai nga ruanga fa leo io o le to fina na o minga ruvao songa to fa fatta le vave tamale tali le peia o ke loa wa e musulo le tausi langa dangerous ke le ya mau malava manato tau tai ai na le vanga la fiafi pe no faiatu ia ona o le tūlanga o lo pisi ai le fionga ia fawalo le minista o le mtanga ruenga o leo ma fripui au unanga nei mui Samoa ia i tāpenanga o whainga palo talaiti o le ufa atili ai mo le vea sofaure ma whaatala nonga ia ai awaritia le tua ma le tua awani ngalo le whaapitoa le tātou Pacific 40 ma le tātou tālofa voucher o le aso sapa e pa el whanau le na tenei ai whato a se i la so taia o wani ngalo se i lungo le tātou programe o le tautai iai po ai o le amanuia ele tolu se lau ta la fo ilea cash power e malo ai o ele Samoa oka a e malo cash power ko se lau sa vari le afakausanga e o lailo mori e kasi o wana ngalo mai so tato fa ilonga kiva wai mo le tilanga fa malo mo nga fa o milole share like love ia le tato proclame ile nei vanga le fa mangalo se la manga o le tautamali me to upu o le tato va tapai le taimi lava fo itasi na so taiao ai mo le taimi nei lo fatele atu so i fo mai manuia O le whaamama a venga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapu ni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga i le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tumanuvao Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le e whaatau ai o loa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa suma fua tau ai le sia sa. Le fia po i sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ile wana whaatau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te wherua i malau telefoni taimi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e nori tamao re ainga. Whaptea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaptai. Ma lua lava le tampai. Whaptai talo for voucher. Teki talo for voucher. Tautua ma le au nanga le mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele onisi o matu au nanga i se. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusan? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible fia, mua, tapi lah ucapan lepas out. Mua, tapi lah telefon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua i fasa aina lo tau maftapa ai no fuanga fapengi Ota Samoa ore mota mo Samoa
Ma do te fia e au na pea mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.